laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. kanko Allahu azza wa jalla e yettore nde mo foddiyene en jarnimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala e dow denganigal ɗiɗo nemaje ɗi kanko Allahu o nemini tawi ko woni dow majji ko oɗo nema islam e so ɗum en ani ke nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe allahu tabaraka wa ta'ala noliriɓe ndeɗo yurnede makko faade e nene kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe yettini nelalngal ngal dendagal maggal ɓe totti hoolare men ɓe dendagal mayre ɓe laaɓani reedu haqiqa laaɓango reedu firki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu o ɓeydumantore makko nden kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow kala neɗɗo gonɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e dow denganigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo yentinɗo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande ɗangal aray so ɗum seddi kono yo bandiraɓe tirduɓe neniraɓe tirduɓe e hewriki on nduɗo hewranu islam hewranu nde joni meɗen tabaraka wa ta'ala waɗi ɗum hewranu yimɓe aljannaji ɓe kadir aljannaji aray suuɗaki hay goto e meɗen wona hollodirino en noon aray e oɗo kiikiɗe tedduɗo inchallahu jalla wa ala eɗen mari ndeɗo yewtere nde tawata ko yewtere islamiyankore nde tawata ko fewtirtede faade e moɗon onon ɓeɗo sonnaɓe jejjilaniɗe allahu tabaraka wa ta'ala aray noon ko woni unwan kañum yewtere nden ko tarhibatun wa tarhibatun lilmar'ati lmuslima bimana ko rerdinaye kañumma e gonɗinande wonande oɗo sonnajo mo tawata ko jebbilaniɗo allahu azza wa jalla bi ibaratin ukhra ɗum woni rerɗingol rerɗinale wonande oɗo sonnajo jebbilaniɗo allahu tabaraka wa ta'ala mo tawata ko o amunoɗo ko o weltininoɗo e daranagol kaɗo dina allahu tabaraka wa ta'ala rerɗingol mo yoɗinmo o wakkilo o darano kaɗo si tawine hawri ko sonnajo mo tawata ko wakkilinoɗo ko rerɗingol mo kanko kadi fiyo ɓurtu wakkilare o tinno wona noon hulɗinale waɗi tarhibat wonande oɗo sonnajo o tawata ko o darinoɗo e yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala joginoɗo dirdi lundale ndeno qur'anare allahu azza wa jalla kañumay oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam oɗo kadi holɓengol mo fiyo o ɓoro e ɗum ɗo o serto ɗum ɗo o woɗɗito ɗum wona noon so tawi ko o sonnajo mo tawata ko o rentinoɗo e ɗin ɗon ɓiiji harmuɗi aray ko ɓurtugol mo hulɗinde kanko sonnajo o fiyo ɓurtade e majji o ɓurta woɗɗitaɗiɗi aray ko ɗum ɗo woni inchallahu jalla wa ala ko tawata kon ko ɗum woni yewtere meɗen nden e oɗon fiifiɗe tedduɗo aray eɗen anndi wonde onon ɓeɗo sonnaɓe ɓeɗo jiya e yimɓe ɓe tawata ɓen iblisu alayhi la'na himo ɓuri bandanaɓe himo ɓuri huulanɓe wona joni meɗen tabaraka wa ta'ala tigi o ɓanginirani en noon ka wahyu mo o tittini e nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam waɗi ɗon allahu tabaraka wa ta'ala o ɓanginani en ko qur'ana e makko teddune wondema cuɗariji ko o cuɗani kon ɓeeɗo worɓe tuuyoji ɗi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani ɗum ɓeeɗo worɓe allahu jalla wa ala ko addi limude e ɗin ɗo ko onon ɓeeɗo sonnaɓe wona kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wiri noon zuyyina linnasi hubbu shahwati min annisa'i
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الله جل وعلا أريد والنبيذ يمدي أي بمعنى بيذ ورده في سلمانا يقول القوية يكون بين درغون في جمع لدن يسكن وجوان في جمع كلمة. الله عز وجل أريد من النساء إمور بإبيد صنابه ربوط صنابه وتوتق صنابه مرنو حق صنابه خلقة رمحي أقام ذكر الله عز وجل من سنة لله عليه الصلاة والسلام ينبغي مفيوته ويوجد غير صنابه dimmo ɓe makko o wasiliɓe o waajiɓe e nder wasiyaji makko ɗin kañum e waajuji makko ɗin kanko sonnaade o wiiɓe wonde min shiqwatina nahnu nnisa'i أن الله عز وجل بدأ بنا حيث يحدث الشهوات وينجيها يقول ميدن إن كنا بكم تسمي والتاليل يجري على ملك صميدن إن كنا بكم تسمي والتاليل تولي الله تبارك وتعالى فأجنت فلو في تيجي بسوة مجنين بيدو ورده تيجي بسوة وإذا جرت بينها بفكر سنتها الكبد الله جل وعلا أكبر ينجن صنانه كان صنانه مقامي أو نقام مقوة قفام يدلو ولا نوم إلا لنكرم إن جنت لنوم ولا إمام الغزالي رحمه الله كلمة إمام المناجي عليه رحمة الله pero además igual que Allah تبارك وتعالى تقول لين حواء عليه السلام فالله تبارك وتعالى تجده إبليس عليه اللعنة أولئك وإوناد مولناد فانكو إبليس عليه اللعنة أولئك أيتها المرأة أنت مثل جندي وأنت سهم الذي أرمي به ولم أقطعه فانكو إبليس وإوناد وإوناد فهو يوم ميدن حواء بالسجيده إبليس ليكو أن يصناجو أن ليكو أول فكر يكون أنه بمعنى فكر يكون مكوه فكر يكون مكوه كأبنه معنى ملوك فكر بمعنى كنكو إبليس عليه اللعنة بأول ترتبين في مجد التقور الله تبارك وتعالى ونقول للمكو كنكو إبليس عليه اللعنة ويارة الكريمون كيد جهنم سويتنا أمور صنع بسوة صنع للولد أنكو إبليس عليه اللعنة وهي أمور صنع جو وأول إنجا والأنجل سوة سلسان تكنجل في ننجل القرآن ووقت مخيو إنها الله تبارك وتعالى يتم ويأم والله الله عز وجل ويتم في فيها بما قمت بمن إبليس عليه اللعنة ووساد إذا نلقه الليل wanda Iblis alayhi la'na kambani wono sonnaɓe ɓe kamba molanaɓe kanko Iblis alayhi la'na ni ko huulande nde tawata ko huulande molanaɓe wattiɓelaɗo on tigi sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓange nannene makuji maɓɓe ɗin ko tawata mo hulɓina kala sonnajo mo tawata ko kaalaɗo daɗugo lesdi allahu tabaraka wa taala nden ko naatota aljannaji allahu jalla wa ala الإمام عليه الصلاة والسلام لما ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث وثق صحيحين كما الإمام عليه الصلاة والسلام لما اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء كما الإمام عليه الصلاة والسلام لما تلين الله عز وجل جن سنيلا يجني يومنا أن تبارك وتعالى هو من جنس لمكن تأتي بدندان المجد ولقد ذلك من جنس لدم السبيل بسوة فقرى بحق لدندرو يجي yimɓe ɓe tawata ko ɓurade maraneɗe nder o yiite yimɓe ɓe tawata ko kamɓe ɓuroyta horoyde ka nder jinteeɗi ton ɓe maati ko ɗum woni ɓeeɗo fonnaade kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam
holli e wonde yimɓe ɓurayɓe ɗuuɗoyde ɓen ka yitte jahannama e ɗiɗo hijjeji allahu tabaraka wa taala luttuɗi ko ɗum woni ɓeeɗo ɓe tawata ko sonnaɓe ɓen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe ma wondema ɓe jellintinama kadi oɗo aljanna walla ɗiɗo aljannaji ɓaɓe jellitike ɗiɗo aljannaji ɓe tawi ɓeeɗo ɓe tawata ko maranede ka nder aljanna toon ɓurayɓe ɗuuɗoyde ɓen ka nder aljannaji toon ko ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko wasannoɓe ka gurdal aduna ɗo bimana yimɓe ɓe allahu azza wa jalla faaɗinanno arsikaji muɗum ɗin kono ɗum e ɗum muɗum ɓe yondinori konko tagi ɗon ɓe jaɓaani naatude e ɗaɓɓirgol no harmiri fiiɓe woni kadi waafiɗuɓe ɓe yeddali allahu tabaraka wa taala ɓe wattini ɓe jogiti kaalo diina makko ko ɓeeɗo woni yimɓe ɓe tawata ko ɓuroyeɓe ɗuuɗoyde ɓen ka nder aljannaji oɗo hadis ko hadise mo tawata himo hulɓina neɗɗo kala neɗɗo kono himo ɓura hulɓinde kadi onon ɓeeɗo sonnaɓe ko wona ɗon kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makiramin e oɗo hadise abdillah ibne abbas radiallahu anhuma kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe waajo ɓeeɗo sonnaɓe ɓe maaki ya ma'shara annisa'i tasaddaqna walaw min huliyikunna fa inna kunna aktharna ahli nnari ɓe maaki hey ko onon yo dental sonnaɓe haray wakkile itton sadaka moƴƴa ɗuuɗe okkitirgol moƴƴereji wakkile fonton ɗeɗo juuɗe moɗon hara o wonaali yimɓe ɓe tawata ko yimɓe wudduɓe hayti tawi ko cuɗariji moɗon ɗin dettoton okkitiron ko wannon fa inna kunna aksarna ahlinnaari sabiti pellet wonde onon ɓeɗo sonnaɓe ko onon woni ɓurɓe ɗuuɗude ɓen e yimɓe jiiteri allahu tabaraka wa taala ɗi o faati sahabaɓen ɓe lambi nelaɗo alayhi salatu wassalam ko honɗum waɗi haa si tawi sonnaɓe ɓen ko kamɓe ɓuroyta ɗuuɗo qiyama nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maake li anna kunna tukfirna alla'na wa takfurna bil ashira kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maake ko sabu tawde onon ɓeeɗo sonnaɓe hiɗo woni sonnaɓe ɓe tawata ko on ɗuuɗuɓe ko wiyete ko ɗuɗugol ko on ɗuuɗuɓe kadi yeddugol moƴƴereji ɗi tawata ko moƴƴereji ɗi worɓe moɗon ɓe waɗani on si tawi hawriɓe moƴƴike e moɗon ko juuti ñande gore haaju mo yami e goɗɗum e junngo maɓɓe o ɗaɓɓiriɓe ɗum ɗon on henndaki on garoto hollon ɓe wonɓe dila wonduɗon ha hannde o yiyaali moƴƴere e maɓɓe dila wonduɗon ha hannde onon ɓe waɗanaani on ko faala ɗum ilaɗo alayhi salatu wassalam ɓe holli en kadi oɗo hadise wonde sonnaɓe ɓen ko kamɓe woni ko ɓuroyta duuɗoyde kagiiteyi bal e hadise ko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde sonnaɓe iwruɓe ka aduna ɗo ɓen ko kamɓe ɓuroyta famɗoyde ka aljannaji allahu azza wa jal ono ardi noon e hadise mo tata ko wonɗo ko sahihu muslim hadise ittaɗo e mutarrab ibni abdillahi kamɓe mutarrab bune abdillahi ɓe maaki ñande goo meɗen wonduno e sahabajo nelaɗo alayhi salatu wassalamu gotono maake e imran ibni husayne kañum imran ibni husayne radiallahu anhu men yewtidi e maɓɓe ɓe jantanimen maakumo ɓe naniri nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wonde nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki inna aqalla sakini ljanna annisa nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki tabiti selli wonde ɓeeɗo yimɓe ɓurayɓe fanɗude hoɗayɓe ɓen ka aljanna iwruɓe ɓen ka aduna ɗo ko ɓeeɗo sonnaɓe bimana yimɓe aduna ɓen ɓurayɓe ɓen fanɗoyde ka nder aljannaji allahu azza wa jalla ko sonnaɓe ɓen ɓurayɓe ɓen ɗuuɗoyde ka jiiteeli makko kanko allahu azza wa jalla ko sonnaɓe ɓen on waɗi si tawi ono sonnaɓe ɓen gooto kala e moɗon no haani ko wassiloto hattorde wassilagol o eto hatturde etagol o ɗaɓɓita fi haa o annda ko honɗum wonantamo sabu haa o weldiday allahu tabaraka wa taala ko honɗum wonantamo sabu kanko sonnajo on haa o waawa geɓaade aljannaji allahu jalla wa alani o eto o jogito ɗin ɗon golleeji o eto kanko oɗo sonnajo o sisitora ɗin ɗon sifaaji ko wana noon o ɗaɓɓita kadi hatturde ɗaɓɓitugol ɗiɗo fiiji ɗi tawata ko wonayɗi sabu haa kanko oɗo sonnajo o yaha yiite jahannam wonayɗi sabu haa allahu azza wa jalla tikkanamo
wonayɗi sabu ha kanko iblisu alayhi llana ɓe wona e laalagal gootal kanko sonnaade o wakkilo o woɗɗito ɗiɗo fi ha yo allahu tabaraka wa taala gandumo ɗiɗo giseeli makko haray ɗum ɗo si tawi hawri en taskite ɗum ɗo en taway sonnaajo on hanaka accirede ni sonnaajo on no hana janneede sonnaajo on no hana wasiyeede sonnaajo on no hana waajeede sonnaajo on hanaka tertodede e iblisu alayhi llana o hanaka tertodede e alyahudu kañumay annasara o hanaka tertodede oɗo aduna e tuuyoji muɗum e tuɗariji muɗum o hanaka tertodede e tiiɗo wonki makko o jokka tuuyoji e belenduruji tiiɗo wonki makko bal kanko sonnaajo on himo hana howirede ndeɗo qur'anani allahu tabaraka wa taala kañum may oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko sabu ɗum ɗo waɗi si tawi hawri tiɓuɗen fonno waɗugol ndeɗo yewtere si tindintingol haqqillaji moɗon ɗin onon ɓeɗo sonnaɓe e sengo kaɗo diina allahu tabaraka wa taala findintinande nde tawata ko findintinande wasiyaji aray noon wasiya meɗen arano on wasiya arano mo fewtinteɗo ngon onon ɓeɗo sonnaɓe e ndeɗo jonde teddune ko ɗum woni kulol allahu tabaraka wa taala taqwa allahi jalla wa ala fi sirri wal alam hulugol allahu subhanahu wa taala ka kene e ka gundu hulugol allahu subhanahu wa taala ka wirni ɗon e ka feeñi ɗum e gandi ngol ɗo kulol allahu tabaraka wa taala ɗum ɗo hande yimɓe ɓen fanɗirama ɗum ɗo yimɓe wuuruɓe ɓen e oɗo aduna hande ɓe tawata ko huleɓe allahu jalla wa ala ɓen no fanɗi ha firde fanɗugol ngol ɗo kulol allahu jalla wa ala ɓurɓe ɗuɗude ɓen e yimɓe ɓen dogi ɗum ɗo ɓe sifitorani oɗo sifa tawi le ko wiyete kulol allahu jalla wa ala ko ɗum allahu jomi meɗen tabaraka wa taala o wasii tagore mana yimɓe ɓen ɓe dendangal maɓɓe kanko allahu tabaraka wa taala ko ɗum o wasii ɓeɗo aranɓe kañum may ɓeɗo sakkitiɓe ko ɗum o wasii en enen ɓeɗo mofte muhammad alayhi salatu wassalam ko ɗum kanko allahu tabaraka wa taala o wasii hay nelaɗo makko alayhi salatu wassalam allahu azza wa jalla o wi ka qur'anare makko teddune ya ayuha nnasu ittaquu rabbakum alladi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا لأن جميع من تبارك وتعالى نور نودان كدر نور نودي إن بيت آدم إن دندان الميلك الله عز وجل أتالي دو عربوجو وأتالي دو باليجو وأتالي دو فرطوجو وأتالي دو مودو وأتالي دو سكا o accali ɗo payku kanko allahu o accali ɗo gorko o accali ɗo suddiɗo o accali lamɗo o accali lamaɗo o accali alluɗo o accali neɗɗo mo tawata ko miskino walla ko baato kanko allahu tabaraka wa taala o accali dimo o accali jiyaɗo bal o moɗidiren en dendagal meɗen enen ɓiɓɓe adama ɓen o wi ittaquu rabbakum alladi halaqakum min nafsin wahida wa halaqa minha zawjaha o wi hule joomi moɗon tabaraka wa taala ɗum woni allahu azza wa jal oɗo mo tawata ko kanko allahu jalla wa ala woni ko tagi on dendagal moɗon immorde e wonki wooti ɗum woni kiiɗo wonki adama alayhi salatu wassalam jomi meɗen tabaraka wa taala o noddi en nduɗo noddandu teddungal o noddi en kanko allahu tabaraka wa taala nduɗo noddandu ndu tawata ko noddandu yurmede o noddi en kanko allahu jalla ala o wasiyi en oɗo wasiya mo tawata ko kanko ɓuri mawnude wasiyaji ɗin fof ɗum woni hulugol mo kanko allahu azza wa jal si ndaari kanko allahu tabaraka wa taala o jokki ko o janti kon ha o wiyoy kadi wattaqu llaha alladi tasa'aluna bihi wal arham o wi hule allahu tabaraka wa taala dey on mo tawata ko kanko woni ko torondirir ton fiimu si mana yo ngari o wiyay okkelan sabu allahu okkelan fi allahu waɗanelan fi allahu attanelan fi allahu ñawlelan fi allahu yafanelan fi allah jomi menen tabaraka wa taala sabu hittugol oɗo wasiya ɗum woni hulugol mo kanko allahu jalla wa ala e nder ndeɗo yewtere makko wootere o wasiyi en ɗum ɗo laaɗiji ɗiɗi kanko joomi meɗen
tabaraka wa taala ɗum ɗo ko wasiye wonande yimɓe ɓen fuu maɓɓe wala noon ko wasiye mo allahu wasiyi aranɓe ɓen e sakkitiɓɓen o wi walaqad wassayna alladina utu lkitaba min qablikum wa iyakum an ittaqu llaha o wi ko onon yo mofte mouhammad alayhi salatu wassalam meɗen dey gomɗi min wasiyike ɓeeɗo okkaɓe defte ko atti on mbi mana moftali aditiɗi on ɗin min wasiyi on onon kadi wattude e maɓɓe wonde yon hulu allahu tabaraka wa taala allahu azza wa jal o hertini oɗo wasiye wonande hen enen ɗeɗo mofte nelaɗon alayhi salatu wassalamu e nokkeli ka qur'anare makko teddude no jeeya he ɗin o wiya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun allahu azza wa jalla o wiya ayyuha alladina amanu ko onon yo gonɗinɓe ittaqu llaha haqqa tuqatih hulire allahu tabaraka wa taala no o haani hulirde noon ɗo ko enen gomɗinɓe ɓen onoti e aya go kanko allahu azza wa jalla o wiya ayyuha alladina amanu ittaqu llaha wa qulu qawlan sadida o wi hey ko onon yo gomɗinɓe ko onon yo gomɗinɓe hule allahu tabaraka wa taala wawlon konnguɗi ɗi tawata ko konguɗi feewri allahu jalla wa ala o wasiyi oɗo wasiye kadi nelaɗo meɗen on sallllahu alayhi wa sallam o wiya ayyuha annabiyu ittaqi llaha mo ayyuha annabajo hulu allahu tabaraka wa taala joni meɗen jalla wa ala yen daari ɗum ɗo en taway o ko wiyete kulol allahu no mawni ka makko oɗo waɗi si tawi kanko teddugol goɗɗo ka makko e jaasugol goɗɗo ka makko yowodira hay e hunde siwana kulol allah kanko o teddinirtama fi ɓandu maɗa mum o teddinirtama fi jundi maɗa ndi o teddinirtama fi jawdi maɗa ndi o teddinirtama fi ngari maki o teddinirtama kanko allahu jalla wa ala fi dambe maɗa ɗen bal ko o teddinirtama kanko allahu ko kulol makko ngol ko wona noon o jaafinirtama kadi hay e hunde siwana si tawi a hattama koko wiyete kulol allah allahu azza wa jalla o wiya ayuha nnas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله ويهيك أما يمبه on dendagal moɗon si kala dende moɗon no lutoniri si kala ɓalli moɗon no lutoniri si kala jeeɗe moɗon e leyɗe ɗen no lutoniri allahu wi ande menen komin tagi on dendagal mon ko immorde gorko goto no wiye adam e suddiɗo goto no wiye hawwa o wi min waɗi on noon gori gori kañum may leƴƴi leƴƴe min warrani ɗum nden si yawa meɗen ɓurni ɓeeɗa e dow ɓeeɗa si ɓeeɗa no teddi e dow ɓeeɗa allahu azza wa jalla o wi ko o warri ɗum ko fiyo yimɓe ɓen andidir goto kala anda gorol muɗum goto kala anda leñol muɗum o wawa andude kanko neɗɗo on ko honno o jokkirta enɗan e meɗo allahu azza wa jalla o wi inna akramakum inda allahi atqakum o wi ande dey ko ɓuri teddude e moɗon ka allah azza wa jal ko on mo tawata ko kanko ɓuri hulde mo kanko allahu subhanahu wa taala ila maray ɗum ɗo ko hollay ɗum e wonde ko ko wiyete kulol allahu tabaraka wa taala ko hunde nde tawata ko hunde mawnude ka makko moƴƴa kanko subhanahu wa taala aɗa noon si wiyama hulugol mo kanko allahu jalla wa ala karmo koɓɓen ɓe maati ko fi'lu awamirihi wa tarku nawahihi mana muɗum ko gollugol ɗiɗo yamiraɗi makko kanko allahu subhanahu wa taala kañum may woɗɗitagol ɗe ɗo haɗoje makko haray wasiye arano mo fewtina ɗon on onon ɓeeɗo fonnade e ndeɗo jonde teddume ko ɗum woni yon hulu allahu tabaraka wa taala ka kene hulon allahu ka gunɗo wotan hulu allahu yeeso gite modiɓɓe moɗon ɓen suufon mo kanko allahu ka tawata ɗon ɓen ɗon renta o watan hulu allahu tabaraka wa taala sewo yeeso ɗimmoɓe moɗon ɓen tawati tawi o wirnike onon tumalla o yeyi e nokkure nde tawata koye yimɓe ɓen anda on ara on suutay allahu tabaraka wa taala waɗon piiji ɗi tawata ɗin ko piiji ɗi o harmini ilaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗum ɗo ɓe wassiyino Mu'adh ibni Jabal wono ardi noon e oɗo hadise mo imamu Tirmidi filli isaɗo kañum Mu'adh ibni Jabal radiyallahu anhu ilaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ittaqi llaha haythuma kunta ɓe maaki hulu allahu tabaraka wa taala nokku kala ka wonɗa si tawi ko a wirniɗo hulu allahu jalla wa ala feewa si tawi ko e yeeso yimɓe ɓen kadi wonɗa
hulu allahu tabaraka wa taala anda allahu azza wa jalla kala ka wonɗa kanko himo rentuma ko gite yimɓe ɓen wawuɗa wirnade wonno joni ɓe wii wonne walaqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli lwarid allahu azza wa jalla o wi gomɗi be menen men tagi oɗo ɓiɗɗo adam min tagi oɗo ɓiɗɗo adama meɗen andi kadi koko kiiɗo wonki makko woni en ton wontirde koko kiiɗo wonki makko woni e memminanade allahu azza wa jalla wi ko menen ɓuuri ɓattade mo kanko oɗo neɗɗo edi ɗaɗol ngol ka dande makko edi korondol makko ngol e ɗaɗi wondi ɗin ka dande makko o humpiti en wonde kanko woni ko tagi en enen ɓeɗo ɓiɓɓe adam goto kala e meɗen kadi himo andi ko wonki on tigi ki woni e tigganade ko joni meɗen holli wonde gandal makko ngal e yi'ugol makko ngol e nanugol makko ngol no ɓatti goto kala e meɗen ɓuuri hay ɗaɗol ngol ka dande makko walla ɗaɗi ɗin ka dande makko walla korondol ngol tawata ko wongol ngol ka dande makko ɗum ɗo ko hollugol ma neɗɗo o wonde a wawatamo suuɗade kanko allahu azza wa jalla a wawatamo wirnade wala noon kanko allahu tabaraka wa taala o ɓangini ɗum e aya goo o wi ya ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsharun allahu tabaraka wa taala o wi wonde yen andu kanko allahu tabaraka wa taala himo ɓatti goto kala e meɗen himo heeji hakkude goto kala e meɗen e ɓernde muɗum ni mana muɗum allahu azza wa jalla gandal makko ngal kañumma yi'ugol makko ngol e nangol makko ngol no heedi goto kala e meɗen hakkude makko e ɓernde makko nde ani ɗo ya miijo goɗɗum ɗo ya fiɓu fondo goɗɗum ɗo ya anniyo goɗɗum ɗum taw allahu tabaraka wa taala kanko o andino ɗum taw aray ko hollugol ma wonde an oɗo neɗɗo a eɓɓata ko wiyete ko suuɗagol mo e wirnagol mo kanko allahu tabaraka wa taala allahu azza wa jalla o wi wa in tajhar bilqawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa o wiyey kan neɗɗanke si tawi hawri a feññini konngol a wowli yeeso yimɓe ɓe fof walla a suuɗi konnguɗi mana ɗin a gondodiɗa e yimɓe ɗiɗo ma an tun a gondodi e wonki manaki andu allahu jalla wa ala kanko himo andi ko suuɗi kon himo andi ko ɓuri e suuɗade kon kadi fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa himo andi ɗum ɗo on himo andi kadi kala ko tawata ko ɗum ɗon woni ko ɓuri wirnade kanko allahu subhanahu wa taala ko wona noon jomi meɗen tabaraka wa taala o feli ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe sikkuɓe wonde hiɓe wawi suuɗade mo kanko allah ɓe yalta e gite yimɓe ɓen ɓe holla hiɓe feewi ɓe yaha ɓe suuɗo kamɓe tun ɓe yeddamo kanko allahu jalla wa ala allahu wi am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun allahu wi ɓe sikku wonde menen min ala e nande gundoji maɓɓe ɗin min ala e nande ko ɓe woni e suuɗude ɓe wirna ko si tawi ko ɗum ɓe sikki a warayna noon woniri allahu wi yoɓe andu hiɓe wondi e nelaɓe amen ɗum woni malaikaɓe ɓeɗo no windude ko ko ɓe jokki أنا اليوم من ويرنا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقال الله عز وجل وفي بآية قوكت وهي ولم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وهي أن يكون بألا يفهمون بألا يملون وأن الله عز وجل أن كوكو بيون يسور كوكو بيون يقول لا ويرنا kame anda wonde allahu azza wa jalla ko kanko woni timmuɗo gandal mo tawata himo andi dendamingal wirniɗi ɗi oɗo waɗi joomi meɗen wii awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun e ɓe yimɓe kamɓe wonɓe suuɗade yimɓe ɓen ɓe yaaha ɓe bonna ka gundu ɓe anda kamɓe allahu azza wa jalla no andi koko ɓe woni e suuɗude koko ɓe woni e feññinde joomi me wii wonde ɓeɗo ala suuɗade mo ko yimɓe ɓen ɓe woni e suuɗade yastakhfuna min annasi wala yastakhfuna min allah wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl allahu azza wa jalla o wi ɓe iɓe suuɗade gite modiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo gite fiiniraɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo gite karamokoɓe maɓɓe ɓen ɓe suuɗo giten ɓeɗo jangganakuɓe ɓe ɓe hawti darsuji ɓe suuɗo gite ɓeɗo anduɓe ɓe si ɓe weddoyte kamɓe tum walla ɓe wonoye yimɓe goo ɓe tawata ɓen ɗon anndaɓe ɓe daroɓe ñorta komin harmini kon
فداروا بولا بيجي بتواتك ودي عندي وانده هذه الله يقول ولا يستخفون من الله إذا تنادم كنك الله عز وجل وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول لغير الوالو توحيد الفيديك وتوات الله عز وجل يدا ويرناكي يمر على كنكه مؤمن دندن نفيني مبرناكي ورسي إمام أحمد بن حنبل بما كمين بماك وند إذا ما خلوت الدهر يوما بماك إذا ما خلوت الدار يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب وخالق الظلام يراك ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب إمام أحمد جماسك أي زياد الله عز وجل في سبيل القرن مالا أعلي إمرنا جنجان دقوة اليسكي كوانتو ونو أرنسا هاي قوتو ما أعلي يندقوا يرسودو أناري سامبر جلوتو بدين فوق أناري سالون جدين فوق أناري مغازين جدين دوش جدين فوق أسكي كوانتو ونيدهم إمام أحمد جماسي لا تقل خلوت وسائن أولم يودك جوني يواوي ودك لكم بفعلا ودك جماسي ولكن قل علي رقيب وهانو دايود ko wondiɗo no sengo dow am mo tawata ko wondiɗɗo am mo mi sartata e muɗum bimana mo tawata no wondiri han gandal makko ngal e yiɓugol makko ngol e nanugol makko ngol ɗum ɗo mi wawata sertude e muɗum ɗum woni allahu azza wa jalla ko wannoon la ta'khuduhu sinatun wala nawm allahu azza wa jalla ngorre nangatamo fadlan kanko allahu tabaraka wa taala sakko o ɗano ɓe maaki innu wonde oɗo no sengo dow andeyi mo rentinni e maaki wa khaliqu zolami yarak sanga mi tawi aɗa andini ampulji ɗin fof a rottini tortoji ɗin fof a fermi bafe ɗen fof a fermi fénétre ji ɗin fof tawi ko e niwre niɗɗitude wonɗa oɗo taguɗo ɗeɗo ni de kanko himo rentuma woni allahu azza wa jal ɓe maaki wonde wata sikku allahu no weltiɗo e maɗa yeru sa'a gotum sikka a waɗa goɗɗum ko anda walla a wowla goɗɗum ko anda aray andu wondema allahu tabaraka wa taala no andi kala ko jokkula ay wasiye arano on ko ɗum woni oɗo wasiye woni yo ngulu allahu tabaraka wa taala kala ka wonɗon foti noon ko e gite yimɓe ɓe wonɗon walla hiɗo wirni gite yimɓe ɓe hulemo kanko allahu jalla wa ala ha o wonali yimɓe ɓe tawata yeeso modiɓɓe mon ɓen hiɗon feewi yeeso rewɓe ɓen kadi buumiɓe ɓen hiɗon feewi yeeso ɓeeɗo yimɓe ɓe hersotoɓe ni ɗon feewi si tawi o yi'aali ɓeeɗo walla o yi'aali hay e gooto daroɗon ñorton ko ko allahu tabaraka wa taala harmini e dow moɗon hulemo kanko allahu jalla wa ala allahu rewatake e nokkure accaɗon e nokkure goo o rewatake e sa'a accaɗon sa'a goo o ɗontinelaɗo on maaki ittaqillaha haysuma kunt nokku kala ka wonɗa joni meɗen tabaraka wa taala o wii واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويكو أي زيادة روجو بمعنى تبارك وتعالى ها ميدا من توما أي بمعنى في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ساعة وفي كل لحظة رو مكانكو الله إكلا نكو روا مكانكو الله إكلا زمن روا مكانكو وقت روا مكانكو الله سانغا كلا سانغا حي سانغا كيزر ما دل لكو تولو ولا كبري دون أفضل كلاو kanko allahu tabaraka wa taala haray oɗo wasiya mo tawata ko alwasiyatu thaniya wasiye ɗimmo mo wona ɗon e huganede on oɗon ɓeɗo sonnaɓe e ɓeɗo nokkuren ko ɗum woni bimana alhirdu bi talabi lilmi lshar'i ani rerɗugol e ɗaɓɓugol gandal sharia islam won noon si tawi en taskike moƴƴa en daari en taway pellet onon ɓeeɗo sonnaɓe hiɗon loɗi moƴƴa hattirde lo'ugol walla wiyen ɓurde ɗuɗude ɗen e moɗon no loɗi hattirde lo'ugol e janngugol kaaɗo diina allahu tabaraka wa taala e ɗaɓɓugol gandal kaaɗo diina allahu subhanahu wa taala ɗo eɗen anndi kaaɗo diina meɗen kaaɗo diina islam ko diina ka tawata ko beetiji ɗiɗi tumbodira si gotum kum manki hara neɗɗo on o borrete sina allahu faaɗum kaaɗo diina ko beetiji ɗiɗi tumbodira ɗin ko woni ɗin ko alilmu nnafiu walamalu salihu ko gandal ngal tawata ko nafaygal ngal woni gandal sharia ngal kañum ma e ko wiyete golle moƴƴe ɗen ɗiɗo piiji ɗiɗi ko ɗinelaano alayhi salatu wassalamu ɓe nelira allahu azza wa jalla wi ka qur'anare makko teddunde
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولكن كن لنا مكة صلى الله عليه وسلم تجريه دول الهدى ودين الحق. كرم قبل مات ونشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمات الهدى العلم النافع ودين الحق والعمل الصالح. بمات كوية يكون الهدى والله عز وجل للرك النلال عليه الصلاة والسلام كغندل غلتوة كغندل نفنغندل بمات ودين الحق دين الغونغ وكان كدولي العمل الصالح قل دتوة كقل مؤمن. إذا نقص يوم الجلد حقيقة فرتا اليهود كلمة النصارى كبيرنا نقم سوة كأجنب كادو دينما هذا ونا أبولد ونرود الله ونا إمجر ونا رود الله ونا إن ينبغ يمبغ ونا رود مكانك الله عز وجل ونا كذي نقم سوة كأجنب كادو نقول لترينه وبيدو في جديد وأنا تتبعي أولي أن تسكت مجانداري أن توجدوا اليهود كوب كمه الله عز وجل أكون بجنة ولما بهذه جنة ناقصي يسالي جوجتا بقول مؤيدا بيدم كانك الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى وسكني بكم بيرو اليهود كوب بل أهولي بكانك الله جل وعلا ونن من بين بابا إذا بأوكا جنبل بهذه الجسالي قل لتردي الله عز وجل تكني بولي غضب الله عليهم الله تكني به كانك الله عز وجل ولعنهم أهلي بكن يا أبوي فباءوا بغضب على غضب فهذا يهودي ينقل بالتكدي بالربطدي التكرة وأنه دي التكرة بمعنى التكرة نتوتا وإن مردك الله كانوا ما يتكرة قوة دي إن مردك الله تكرة يجد فوضي لأولماء بدي دول بمعنى اشتد غضب الله جل وعلا عليه ذكر الله من تيدي يدوما تبولوا كم بعلموا ولم يعملوا لأنها جسد السني قل لتربت جول من دنبئ ببه ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الله عز وجل أريد وانجلسل قالوا ينبئ أفكا بتوراة واليهود إفاننا بهذا هنجين بأن بفيرو مير بسني قل لتربت يومين بي مثل بينوي وانا مثل mbabba matawata himaronda kanni e khalisi e jaman mbabba man sakka sana mbabba yi e jamarre mba anda mbero jamarre no mari nafoore mba yeeyi kadum bana fitora sakka sana mbabba detta ko wiyete e di maana kanniere mbabba mba yaha moƴƴinira ɗum wurundare walla moƴƴinira ɗum ɓoylere walla moƴƴinira ɗum seeduwol ma moƴƴinira ɗum jaw kadalika condi haali idan babba mban o rondi nafoore molanade ganuji molanade kono babba mban ala gollitede ko ɗum ɗo woni sifa neɗɗo mo tata allah azza wa jalla o kiiko ko fota tawa gandal o tali golliterde idan fiyen surtout e ɓeeɗo kamɓe ɓeeɗo alyahudankoɓe ko ɓe wakkiloɗen gandal meɗen ngal gollitire ɓe ndaari kadi ɓeeɗo annasarankoɓe ɓeeɗo allahu azza wa jalla nelno nelaɗo e maɓɓe woni annabi isa alayhi salatu wassalam e ari warugol nelaɗo maɓɓe on allahu ƴawni mo ka makko ɓe luttidi e majjere yo noon ɓe haɓɓitiɓe rewa e allahu azza wa jalla e hino noon gandal ala ɓe majji kamɓe e hoore maɓɓe amilu la ilma indahum bi mana ɓe darike ɓe wiiɓe golley kono noon ɓe ala ko innete gandal ɗum wanti allahu azza wa jalla sammahum bidallin allahu subhanahu wa taala inni ɓe wonde ko ɓe majjiɓe idan neɗɗo mo tawata on ko neɗɗo mo tawata on ɗon ko feewuɗo neɗɗo mo tawata ko almahdi arrachid neɗɗo feewuɗo e gandal muɗum feewi e golle muɗum nden ko ɓe o jangataɗo diina allahu azza wa jalla aray koyo hulo allahu subhanahu wa taala jangon ko ko wiyete islam gollitiron ko ko wiyete islam wata on jooɗo kam woɗon ronkon jangude kaɗo diina allah si goɗɗo darike wi'ima ya jango e diina a sikki wonde oɗo o doolete woni walla a sikki wonde oɗo o yiɗama haraya majjama ko wiyete jiɗo maɗa ko tawine ko ɓuuri ɗuɗude moɗon kon hande ko yimɓe ɓe tawata hayɓe naɓa e duɗe ɓe yoɓana ɓe saloto jangude hayɓe fiina ɓe saloto rewtade on ko tana monanaɗo
ande ɗaɓɓugol ngal ɗo gandal sharia islamu ko faridda e hoore moɗon gandal ngal tawata kon ko gandal tawhid gandal ngal tawata ngal ko gandal aqida gandal ngal tawata ngal ko gandal rewirgol allahu azza wa jal gandal ngal tawata ngal ko gandal andirgol ko honno on tigi laɓɓintinorto ɗiɗo ko piijiɗi tawata andugol ɗiɗo no waɗɗi goto kala mon onon sonnaɓe wono waɗɗori noon kadi ɓeeɗo worɓe ولنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإمام ابن ماجه بفلي كسنن مأه شيخ الألباني بماتي حديثه حسن كصحيح سنن ابن ماجه كان أنس بن مالك بماتي نرانه عليه الصلاة والسلام ماكي وأن طلب العلم فريضة على كل مسلم تقبل الجندل شريعة دين الإسلام o faridda e dow kala neɗɗo julɗo foti ko o gorko walla ko o suddiino ɗum ɗon ko faridda e dow makko madama o hellitama joni noon ko imma faridda o wona faridda mo tawata ko fardu ayni walla on ma faridda mo tawata ko fardu kifayi ɓe ndaari moƴƴa karama koɓe maaki ilmu l aqida ay ilmu usuli ddin gandal aqida andugol tawhid anda shirku anda ko duwa fiɓude kon kañum oɗo neɗɗo kañum may ilmu tahara andugol fi laaɓal ko honno on tigi laɓɓintinorto e ilmu l ibadat andugol fi dewe ɗen ko honno on tigi rewirta allah sifa julde sifa korka e ko nandi sifa ɗiɗo fiiji ɓe maaki ɗum ɗo ko fardu aynin ala kulli muslimin wa muslima ko faridda toɗɗiɗo e dow kala julɗo gorko kañum may julɗo suddiɗo amma gande goono toon sifa hifdul qur'an unjagol qur'anare nden kañumma e ilmu dawa heɓugol gandal waɗirngal dawa ɗum ɗo ko fardu kifa'i ko faridda yonondirteɗo si tawi woɓɓe daranike aray bakka toon i wi'e luttuɓe ɓe kono ɗe gande ɗe atti ɗin jantade fi muɗum ɗa neɗɗo kala neɗɗo yawma alqiyamati allahu azza wa jalla landitoytomo fi ɗum ɗon ko honɗum o jannguno e ɗum e konko o jannguno kadi ko honɗum o gollitiri ɗum foti ko a suddiɗo walla ko aduɗiɗo rontinelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe holli e wonde ngal ɗo gandal kala neɗɗo mo allahu azza wa jalla faandani moƴƴere naadoygol mo aljanna allahu o faaminamo kaaɗo diina islam wattitamo e majjere hadise wonɗo ko sahihayni ittaɗo yoɗo sahabajo tedduɗo muawiya ibne abi sufyan ɓe maaki kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam man yuridi llahu bihi hayran yufaqihu fi ddin ɓe maaki kala neɗɗo mo allahu azza wa jalla faandani ɗum moƴƴere allahu tabaraka wa taala faaminemo diinaka cheikh l'islam ibne taymiyata ɓe maaki faamu waynitiiɗo o wonande hadise o o wonde kala neɗɗo mo allahu on faandanaki moƴƴere o andintamo diina wonde kala neɗɗo mo allahu majjini e kaaɗo diina ɗum no holla allahu on faandanaki mo moƴƴere e ɗum ɗo no haani inninde gooto kala e meɗen madama haqqille maɗa ɗen no selli wakkiloɗa jannga kaaɗo diina annda ko faridba mo allahu landitoytoma fi mum yawma alqiyama o landoytoma fi julde nden o landoytoma fi ngal ɗo gandal o landoytoma fi korka o landoytoma fi ngal ɗo gandal e kono elaɗo mankiri hadise oɗo abi hurairata radiallahu anhu wonɗo ko sahihu muslim ɓe maaki man salaka tariqan yaltamisu bihi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna ɓe maaki kala neɗɗo naatuɗo e laawol ngol tawata ko ngol o faala ɗaɓɓirde ko wiyete gandal o innike ka makko o sekkike deftere makko o fokkiti janngoygol e maaki oɗo sahala allahu lahu tariqan ila aljanna allahu azza wa jalla eltanaymo newinanaymo taƴanaymo laawol ngol o rewata e muɗum ha o hewtoya ka aljanna aɗa ngal ɗo gandal ko ngal neɗɗanke julɗo yondinorta ɓaawo muɗum ngal ɗo gandal ko ngal neɗɗanke julɗo wawata wonde ɓaawo muɗum ko ɓe wona neɗɗo mo tawata ko a jannguɗo kaaɗo ɗina gollitirowo kadi ngal gandal ngal tawata a janngi ngal enen ɗo hannde wona ono rewɓen no jiɗa e piiji ɗi sinidirton ni fof ka hoore leydi ɗo ko yowndire tiyakuji aduna kaari ɓuratalam mebelji kaari ɓuratalam walisije kaari ɓuratalam coñci lafaari kaari ɓuratalam maquillage ji fotuɗi kaari ɓuratalam parfum ji uuruɗi kaari ɓuratalam salon nabaɗo kaari ɓuratalam ɗum ɗo e ɗum ɗo tawa gandal ngal ɗum ɗo miɗo walliniɗa e oɗo karmokojo tedduɗo woni abou ishaq al ilbiri alayhi rahmatullah
koɓe wattino kon oɗo gueɗal jo maɓɓe maketeɗo aboubacrin no jiya e koɓe felirnomo tawde kankode si jawle aduna o ɓurni e dow gandal ngal ko woni yanganade aduna kon no ɓuuri ngal ɗo gandal ɓe maki jaalta almala fawqa alilmi jahlan لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنفس الوحي بون ستعلمه إن طه قرأت كم شيخ بماك عليه رحمة الله بماك أن يجدل جؤم أن ذلك دي أدتي جود دين أبورني دي دو غندن غلقنكو مسجر ورودادي بماك وادي نو حق دي غندل إجودي كو في جديد دي تاتا هدي وطولي مجا في أجنجي ديرو دفتر الله عز وجل ها أجنجي سورة طه ko pellet a faamay ɗum ɗon a tawa e gandal no hecci ko wiyete jawde idan si tawi hawri a garoto siina goɗɗo o ɓuratama e to hara o ɓuralima andude kaɗo dina allahu azza wa jalla o ɓuralima gollitirde kaɗo ni ko ngal ɗo gandal woni ngalu mo tawata oɗo neɗɗo marɗo jawdi kala ka o mamtoriɗa ɓuurimo mantade wona kamɓe abou ishaq al albiri ɓe maafiri noon ɓe maafi wonde ɓe maafi la in rafa'a غني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الغشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت كما تتلي أودو مرق جودي توني درابو جودي مكوني ومن تريدون أنغري أنك درابو جندل ما دنجل من تورلا ولتتلي أريمو بما يجمدك جولرده ما موبama ka iidi ma moɓama ka juma innama joni iɗen habdi si goɗɗo wari ɗon ko kanko ɓuri marde jawdi o warata ɗon inne kaari jawangin ka mimba ɗon ko ɓe habbeɗa kanko ka o ɓantuno ɗon jawdi makko ndi drapeau muɗum on an kadi e hino ka ɓantuɗa ka aduna ɗo taw drapeau gandal maɗa ngal ko wasama eɓɓade ɗo ɓe maki si tawi oɗo marɗo jawdi wawi joɗade e hoore buutuji ɗaatuɗi e hoore foteje dibanje yaajude ɗaabi e hoore kadi ɗiɗo moket ji ɗi tawata ko moket ji sattuɗi piri daatuɗi ɓe maki haray anndu an kaka koode woni ko jooɗiɗa waɗi allahu azza wa jalla ɓanti fi haala on an yarfau llahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ɓe maki wona noon si tawi hawri kanko oɗo marɗo jawdi o ari o jawi e hoore avion je o jawi kadi e hélice je o jawi e train ji o jawi e autoje labbaɗe jama on no sakkodirɗen o ɓe maki haray an hiɗa waɗɗi ko ɓuri ɗum teddude ɗum woni kulol allahu tabaraka wa taala haray e wakkilo janngol ngal ɗo gandal diina islam ko ɗum ɗo woni torso goto kala e men fiwata o majju wona alhasib alhakami ɓe makiri noon ka manhumatul mimiya maɓɓe ɓe maaki wonne alilmu nurun mubinun yattabi'u bihi ahlu lsaadati waljuhalu fi ddulani ɓe maaki ko wiyete gandal ko ngun ɗo ko mbeygu jalbu ngu yimɓe maleteɓe ɓen ka aduna e kala tara ko ngun ɗon mbeygu ɓe yonnorto waɗi aduna ɗo no wawa niwre no wawi wanndiwde hiɗen accita e mayre e hino ɗo buyanje e hino meselle e hino bulle e hino pete e hino gayɗe ɗum woni ɗiɗo majjereji ɗi iblisu alayhi lana woni en pircanɗe e muɗum joni noon yimɓe ɓen no yaade e muɗum ko marɓe ndaygu ko woni e yonnorde anda ɗo de ko tanatami rewɗo eɓe tawata ala ndaygu hiɗe yaade fi marɓe ndaygu ɓen ko ɓen woni jogiiɓe gandal ɓen ɓe ala ndaygu ɓen ko ɓen woni majjuɓe ɓen no jinda tun kañum anda ko ɗum ɗo ko dali ɗum anda ɗum ɗo ko harmuɗum neɗɗo si rewiri allahu azza wa jalla majjere ko bonnata kon ɓurata ɗuɗude ɗi ko moƴƴinta ko wona oɗo omar bin abdul asis ɓe makiri noon rahimahullah ɓe maaki man abada allaha bi gayri ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih ɓe maaki kala rewirɗo allahu azza wa jalla ko wona gandal oɗo ko o bonnata kon ɓurata mawnude e ɗi ko moƴƴinta ko aray ko ɗum waɗi si tawi ɗaɓɓe ngal ɗo gandal sonnaɗo kadi no wawi heɓude gandal misal yumma meɗen aishata radiallahu anha ɓeɗo nde nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinay no ari ɓe ɓaali duuɓi noogay yumma men aishata radiallahu anha ɓe filli hadisaɓe guluji ɗiɗi e temedere e sappo jiwo mo tawata hari o heɓali duuɓi noogay tawmo nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴinta ɗum no goto kala e moɗon yo eɓɓi e oɗo ko duuɓi sappoy e jeetati o mahno fewno nelaɗo alayhi salatu wassalam feƴƴin o fillani en enen mokke ɗen hadisaje guluji ɗiɗi e temedere kañumma e sappo ɗum no haali imminde findina ɓernde kala kadi sonnaji o wiya kanko kadi o accaneɗe ɗo mokke goɗɗum kañum muɗumma men e aissa wona ɗon ɓe hattuno hiɓe contano jiyanoɓe ɓurɓe mawnude ko wiyete gandal e nder sahabaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam
lare moƴƴa ana tabi'inajo goto no maake oɗo masruk kañum oɗo masruk ɓe maaki kamɓe masruk wonde ra'aytu mashyaqati ashabi rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam al akabir yas'alunaha ani lfara'id ɓe maaki min mi yiɗi karmokoɓe mawɓe ɓurɓe mawnude ɗen e sahabaɓe nenaɗo alayhi salatu wassalam ɓiɓe ara ɓe ta yumma aicha ɓe landoɓe fi gandal gandal dondi e andi le ko wiyete gandal dondi konko ɗum ɗo ɓuuri no ƴiya ko ɓuuri sattude e gande ɗen ka islam kono sahabaɓe ɓurnoɓe mawnude ɗen ka gande e ka duuɓi arayno tawa yumma aicha landoɓe fingal gandal yumma aicha faldita ɓe e ɗum ɗo ko misal molanagal wonande on onon ɓeɗo sonnaɓe ka sengo gandal ko wona noon si tawi hawri e ndaari wona imamu zuhri ko ɓe maaki kon fi yumma men aicha ɓe maaki law jumia ilmu aicha radiallahu anha ila ilmi jamii alalamina almuminina wa ilmi jamii nnisai lakana ilmu aishata radiallahu anha afdala ɓe maaki so tawi gandal yumma men e aicha ngal ƴettama ngal hawtinirama e gande yimɓe gonɗinɓe ɓe fof kañumma e gande ɓeɗo sonnaɓe fof tawete gandal yumma aicha ngal no mawnihi ngal yetti ɓuuri gande ɓeeɗaɗe oɗon ko jiwa wonno hari duuɓi nogay timmani towno nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe feƴƴini iɗan haɗa faame gandal wona worɓe ɓen tun acciraɗo noon sonnaɓe ɓen kadi hiɗon fewtinaɗo aray alwasiyatu althalitha wasiya mo tawata ko wasiya tammo on ko ɗum woni alinayatu bi azwaji kunna bi mana toppitagol e moƴƴagol e hittingol e ɓeeɗo modiɓɓe moɗon o noon si tawi en ndaari e oɗo zaman no jeeya e wullitale molanade wonɓe arɓe ɗen e sengo moɗon onon ɓeeɗo sonnaɓe ɗe tawata ko wullitale ko worɓe moɗon ɓe woni e wullitade kon piiji ɗi tata ko piiji hewɗi muskilaji ɗi tata ko muskilaji hawni taw noon ko ɓuuri hawnade ɗum kon fof kadi hara ɓurɓe ɗuɗude e moɗon wona ɓe wullitede e hoore muɗum ɓen ko ɓe mutahajjibat ko waɗuɓe ɗiɗo coñci wiyeteɗi hija e ɗiɗo coñci wiyeteɗi hija ɗo en jantoto ɗum yoga e muskilaji seeɗaji ɗi tawata ko wonaɗi wullitede e hoore muɗum muskila arano on koko wiyete kon al ihtiqaru bizawji bi mana yawitagol gorko muɗum on yawito moodi muɗum waɗa moodi muɗum sengo ley teppe muɗum ɗen waɗamo ko neɗɗo jaaturo waɗamo ko neɗɗo mo tawata renta hayye hunde e sengo makko waɗamo kanko oɗo gorko kañum e makko no fota walla wure woɓɓe bo e moɗon kañum ƴettayi hoore muɗum ɓurna e hoore gorko muɗum sonnaɓe goo no waɗi ndaara men inna bamawɓe muɗum ɓen no laayi walla bamawɓe muɗum ɓen no mari jawdi maɗum bamawɓe muɗum ɓen no woni ɓe tawata ko teddinaɓe e hoɗo ngon teddinaɓe e bolon ngaw awa kañum haray gorko wawata yawade ɗum gorko on ko ɓe wonta e sengo ley koye keɓɓe on tigui ɗe e no heewi waɗayɓe ɗum woɓɓe goo ndaara ɓe ndaara saabu tawde badama kamɓe hiɓe jogiti jawɗi hiɓe jogiti piiji ɗi tata ko piiji hewɗi ɓe yawora ɗum ɗo ɓeeɗo ɓe tawata ko worɓe maɓɓe ɓen ɗum ɗo ko tana mo tawata ko tana hulɓinimo ni wonnoon joomi meɗen tabaraka wa taala o hollima oɗo sonnajo no wawɗa wo no wawɗa an sonnajo mawɓe maɗa ɓen koɓe mari wo koɓe mari bolondama on ko mari wo ko mari an e hoore ma ko marɗa wo ko marɗa oɗo gorko ma ko allahu azza wa jalla waɗimo dow maɗa wona kanko waɗi hoore makko ɗum waɗi si joomi mi wi arrijalu qawwamuna ala nnisai bima faddala allahu badahum ala badi allahu wi wonde ɓeeɗo worɓe ko kamɓe woni darnaɓe ɓen e hoore ɓeeɗo sonnaɓe ko aynaɓe kamɓe woni darnaɓe ɓen e hoore ɓeeɗo sonnaɓe ko reenaɓe kamɓe woni aynaɓe ɓen ayninaɓe ɓen ɓeeɗo sonnaɓe joni mi wi sabu won ɗum goo on ko bima faddala allahu badahum ala badi sabu ko tawi ko kanko allahu o suɗike o ɓurni kañum worɓe ɓen e dow maɓɓe kamɓe sonnaɓe ɓe ɗiɗi on o wi wa bima anfaqu min amwalihim tawde ko kañum worɓe ɓen tigi woni ko dépense jawle muɗum ɓen fii resugol kañum on sonnajo ɗon ko kamɓe woni dépense de jawle maɓɓe ɗen kadi fii kawtagol mo kanko oɗon sonnajo inon joni nene tabaraka wa taala o holli on wonde worɓe moɗon ɓe wona worɓe ɓen waɗi hoore mum e dow mum ko allahu azza wa jalla waɗi worɓe ɓen e dow mum si ɗon faala malore ko be jawol ɗin mum ɗum kanko allahu azza wa jalla o wi walahunna mithlu alladi alayhinna bilmarufi walirrijali alayhinna daraja
o wi wonde ko goonga sonnaɓɓen no mari haqqe mo worɓe ɓen duwaɓe jonnitude yeru ko worɓe ɓen mari kon e hoore sonnaɓɓen ko sonnaɓɓen duwaɓe jonnitude kono wi walirrijali alayhinna daraja allahu wi worɓe ɓen himo waɗani ɓe darja e dow sonnaɓe ɓe si tawi an yahude an nasara ari hannde wiwgol ko ɓe debbo e gorko fota si neɗɗo jaɓaniɓe ɗum ɗo o tabintini gorko e debbo no fota haray o yeddiɗe ɗo ayeje ɗiɗi haray o yalti islam ko noon haray ko allahu wi kon kanko o jaɓani ɗum ko kon yahude en nasara wi kon ko ɗum o jaɓi jonno madama allahu waɗi oɗo gorko darnaɗo e dow ma allahu waɗi oɗo gorko wonde ko kanko mari darja e sengo dow ma ko fi won ɗum eɓɓata yawagol o ko fi won ɗum eɓɓata wiwde an e oɗo on fotay ko fi won ɗum eɓɓata wiwgol wonde oɗo an teddungal alanama ko fewtina oɗo si tawi hawri ko aljanna woni ko faalaɗa ko lestude wonɗa hunde nare moƴƴa nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe ɓanginani e mawnugol haqqeji worɓe ɓen e dow moɗon onon ɓeɗo sonnaɓe maɓɓe naren oɗo hadise mo imam ahmad ibni hambal ɓe filli ka musnad maɓɓe imam ibni maja kadi ɓe fillimo ka sunan maɓɓe cheikh al albani fellinimo ka sahihu sunan ibni maja hadise ittaɓe abdullahi ibnu abi awfa radiallahu anhu e makinde muad ibni jabalin radiallahu anhu ɓe iwno sengo yaman ɓaɓe hewti ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe muad ɓe sujjani nelaɗo alayhi salatu wassalam nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe landi muad ko holɗum wonɗa waɗande ɗum muad ɓe make radiallahu anhu kami iwri toon sengo yaman mi taw ɓeeɗo yimɓe yaman kamɓe hiɓe teddina karamokoɓe maɓɓe e mawɓe maɓɓe ɓen e lamɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗanaɓe ɗum anon ko teddungal onon hiɗon teddi ɓuri ɓen ɗon idan ko onon hana waɗanede ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko ayi muad wata waɗu ɗum ɓe maki law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu lmar'ata an tasjuda li zawjiha wa fi riwayatin li'idami haqqihi alayha ثم قال والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قصب لم تمنعه نلانو عليه الصلاة والسلام بماك سميلات لم يمرين ونحن كي يسجن قطبوكونا الله عز وجل يمرتانو قرقو يسجن نينمو يمرتانو يسجن النين kono yamirayno sonnajo mo tawata ko retaɗo e dewgal yo o sujjan gorko makko on saabu mawnugol haqqe gorko makko on e dow makko ɓe gayni ɓe maati kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam mi wondiri allah mo wonkiyanki woni e jungum imam ibni hibban ɓe maati si nelaɗo o wondiri sifaɗe ɗo wondoje ko tentingol e hollugol ko e soobe molanaɗo ɗe woni ɓe maati mi wondiri allahu mo wonkiyanki woni e jungo mum sonnajo wawata timminde tottugol haqqeji joomi makko ɗin sanke o timminali tottugol haqqeji moodi makko ɗin ɗum ɗon hayti tawi hawri moodi makko noddimo kanko sonnajo haaju makko kanko gorko yami e sonnajo tawi sonnajo no huɓɓi yiite fi defugol nelaɗo o maki alayhi salatu wassalam o salotako o haɗatako moodi makko noddimo kon ko landimo kon fi muɗum ɗum ɗo ko haɗite hollowo en kala sonnajo wonɗo wiwde kanko gorko makko on ko jaasukulley makko gorko makko on ko maccuku wonandem gorko makko on hiɗe fota on ɓuramo hayi hunde o hino mako nelaɗo alayhi salatu wassalam ɗum ɗo ko teddungal mana ɗum ɗo ko faade e ma an oɗo sonnajo haray kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ndaren ɗo hadise maɓɓe goo kadi hadise mo imamul bazar ɓe filli hadise mo tawata imam almunziri ɓe yaltinimo ka tarhib wa tarhib maɓɓe cheikh al albani ɓe maati ka sahihu tarhibi wa tarhibi ko o hasanu li gayri hadise ittaɗo e oɗo sahabajo tedduɗo abou saidin al khudriya radiallahu anhu oɗo hadise goto kala mo yo heɗomo moƴƴa o yooɓo hadise mo taskoyomo ka makko iraɗo alayhi salatu wassalam yande goore gorko goto arno tawde o ardi jiwo makko abou said min khudri radiallahu anhu ɓe maaki gorko on fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi ko onon yo nelaɓe allah hay ko onon o jiwo anɗo no salilan ɗoftade worɓe yalti fi makko haaronki tuma kala nde mi wimo yo wakkilo inna o resataki wallela nelaɗo alayhi salatu wassalam fewti jiwo on ɓe maaki ɗofto baaben ma jaɓare seeɗe jiwo on fewti ɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi walladi ba'athaka bilhaqqi
لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الزوج. وبهين الآن عليه الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى أن للرغم min mi resatake abadan ha humpitollan ko woni woni haqqe gorko e dow sonnaade makko ko woni haqqe sonnaade e dow gorko makko. ilaano alayhi salatu wassalam ɓe maaki haqqu zawji ala zawja law kanat bihi qurhatun falahasatha aw intasara min kharahu daman aw sadidan fabtala'athu ma addat haqqahu. nane moƴƴane laano alayhi salatu wassalam ɓe maki haqqe gorko on e dow sonnaade makko ko haysi tawi laatike e moodi makko barme hara barme on no fuɗɗi e misal gila ka ɗuure haa ka teddudi kañum sonnaade on waddi juuɗe makko ɗen o mowli oɗo barme o ittanimo denndaangal ko woni e muɗum kon e ko wiyete ƴiiƴan kañum ma e mbordi e ko nanndi e sifali mbi e maaki maɗum kine makko ɗen futii kanko gorko on o tuƴƴi mbordi yanti e muɗum no jilli e ƴiiƴan sonnajo makko ngari ƴetti ɗengal muɗum ngal maƴƴike ɗan ƴiiƴan ɗon e ndin bordi ɗon o moɗi ɗum ɗon hara hay joni taw o timbinali haqqe oɗo gorko makko eyi anelaɗo o maaki ɗum oɗo jiwo fewtiɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam o wi walladi ba'athaka bilhaqqi la atazawwaju abadan o wi ko ono yo nelaɓe alayhi salatu wassalam min o jiwo ɗo mi wondiri allahu nelirno on goonga on ɓanayomi halku hoore am min on gorko jombatanam joni elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe fortani ɓe fewti ɓe makko ɓe maaki la tankihuhunna illa bi idnihinna ɓe mana wata on refirɗe sonnaade siwana e dunga e maɓɓe walla la tunkihuhunna illa bi idnihinna wata on retinirɓe gorko go siwana e dunga e maɓɓe kamɓe sonnaɓɓe taw on jaɓu forsude juuɓe moɗon ɓe resinon ɓe ɗum ɗon o holla sonnaajo wonde an e gorko ma wona o ŋeɓɓindirɓe wona o ŋeɓɓondirɓe siɗo ŋeɓɓondirno naani woni ren ko waɗi fiyuma men e aichata radiallahu anha e maaku maɓɓe mo tawata komo imam ibne abi cheyba ɓe yaltini ɗum ka musannaf maɓɓe yuma men aichata radiallahu anha ɓe maaki ya maashira nnisa'i law ta'lamna بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تزيل الغبار عن قدمي زوجها بخد وجهها كيف يما من عائشة رضي الله عنها بمات وندك أنو يدنت الصنارة تتوي هوري هدون أندنو حقيقي ورق مودون بنجدو مودون ko pellet gooto kala e mooɗon arayno si tawi o yii nduggu e sette moodi makko ɗen o ɗetteyno waɗɗungo makko ngon kanko sonnaajo on o ittira ngun duggu ɗon waɗɗungo makko ngon mana muɗum o ugginotono haa o ɗetta koyngal gorko on koyngal ngal tawata ko waɗungal nduggu ngal o fittira ngal waɗɗungo makko ngon woni yeeso makko ngon aw kama qalat aicha radiallahu anha ɗum ɗon o holne e wonde fotota ɗimo men e aichata radiallahu anha kamɓe tigi ko ɗum ɗo woni koɓe faami hara ɗum ɗo ko ella moolanaɗo mo tata ko wonaɗo wullitede e moɗon angal teddingol ɓeɗo worɓe ɓe allahu azza wa jalla waɗi modiɓɓe moɗon ella ɗimmo on mo jogitani ɗon ɓe on kamɓe ɓeɗo worɓe ɓe tawata hiɓe jantade ɗum e hoore ɓurɓe ɗuɗude e moɗon ko angal ɗoftagol ɓe adamu taati zawji fi lmarufi walla bilmaruf angal ɗoftagol ɓeɗo worɓe e ko wiyete kon ndeno moƴƴen joni men ko holli sonnajo moƴƴe on ko ɗoftiɗo e ko moƴƴi ɗum allahu wi fassalihatu qanitatun hafidatun lilgaybi bima hafida allah o wi fassalihatu sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen sifa maɓɓe arano o qanitat koɓe duumiɓe e ɗoftagol kala koɓe yamira ko moƴƴi ɗum si worɓe maɓɓe ɓe yamiriɓe ko lumdaki sharia diine islamu ɓe waɗe ko ɗum cheikh souleymane arrouhayliɓe maaki wonde sonnajo haysi tawi kanko o yii wonde hijabu ko sunna buumugol yeeso on kono si moodi makko kañum yii hijabu ko waajiɓi moodi makko yamirimo haray waɗɗike e dow makko kanko sonnajo o waɗugol kono waɗɗike e dow makko ɗoftagol kañum on ɗon gorko madama gorko on komo tawata ko neɗɗo mo allah azza wa jalla waɗɗini e dow sonnajo on ɗoftagol sifa makko arano kanko sonnajo moƴƴo on ko duumagol e ɗoftagol si gorko o wii waɗu
gorko yamirimo ko tatanundaki sharia o tinno o waɗa o haɗimo kadi ko tatanundaki sharia o tinno o terto kono ko jelo e moɗon wona yamirede hande ɓe salo ko jelo e moɗon wona haɗede hande ɓe salo nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɗiɗo sifaji kamɓe kadi ɓe jonni sonnajo moƴƴo nde ɓe landano kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam wona ardi noon ko hadith abi hurairata radiallahu an kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe landa wonde ayu nisai hayr ko hadise wonɗo ka sunan annasai cheikh al albani ɓe maki ko hadithun hasan ka sahihu sunani nnasai nelaɗo landa ayu nisai hayr sonnaɓɓe fof ko hongo e maɓɓe ɓuuri moƴƴude eno sifaji ɓe nelaɗon sifiri alayhi salatu wassalam ɓe maki ko allati ida nadaraha sarrathu wa ida amaraha ata'athu ɓe maki wala tukhalifuhu fi nafsiha wa malihi bima yakrah nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki sifaji sonnajo mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude on ko on mo tawata tuma kala nde moodi makko daarimo o weltinay moodi makko moodi makko yiratamo tuunuɗi o yiratamo salduɗi o yiratamo kanko sonnajo on faraji o yiratamo peƴƴi o yiratamo fungitanne o yiratamo limteɗe tawata ko parte o yiratamo kanko sonnajo on niɗɗitugol kayada ɗum wohara no moni o tuma kala nde gorko on daarimo tawa ko yiye makko ko weltinemo kanko gorko sifa makko arano oni te maki sifa makko immu on ko on mo tawata ida amaraha ata'atuhu si gorko makko o yamirimo waɗu sonnajo on tinnoto madama lundaki sharia si gorko o yamirimo accu o tinnoto accati tan madama lundaki sharia e maki ko sifa makko tammo on ko sonnajo mo lundotako moodi makko e ɓandu muɗum ɗum kañum sonnajo on kadalika o lundotako moodi makko e jawdi moodi makko ɗin ko tawata koko sikkinta moodi makko ko tawata ko moodi makko ani joni oɗo sonnajo ko oɗo woni sonnajo moƴƴo on ko sonnajo moƴƴo on ni sifaji makko ɗin ko o ɗoftiɗo kanko oɗo sonnajo ko o ɗoftiɗo oɗo binelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanen ko hadith mo imam ahmad ɓe filli o cheikh al albani sellini ko sahihu ljami hadith ibtad abdourahman ibni aufin ɓe maki ida sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli ljannata min ayi abwabi ljannati shikki sonnajo si waɗi ɗiɗo piiji o juuli waktuɗiɗijoji timmi o hooli lewru suuma e timmi o reeni farju makko o kanko sonnajo on gorko janano yiyantamo ɗum memantamo ɗum o wakkilike o ɗoftike oɗo gorko makko e maaki si aɗoyama ñalande darngal kanko oɗo sonnajo ko wiyanteɗo heɗo dambuɗi aljannaji ɗi jeetati no udditanma ndaran kala dambugal ngal tawata ko dambugal ngal faalaɗa naatirangal kono nelaɗo naddi sharti wa ata'at zawjaha hara o ɗoftike oɗo gorko makko o waɗi wono addi noon ko hadith oɗo sahabajo tedduɗo alhusain ibni mihsanin hadith mo tawata imam ahmad no fillimo himo ka musnad maɓɓe defal albani no sellini on ɗon kadi ka sahihul jami oɗo sahabajo tedduɗo alhusain ibni mihsanin ɓe arduno e yaye maɓɓe ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe hewti on saati nelaɗo alayhi salatu wassalam fewti yaye maɓɓe nandi yaye maɓɓe azatu zawjin anti walla azati zawjin anti ene an oɗo sonnajo hiɗa mari moodi sonnajo on maki naam ɓe maki fa kayfa anti lahu ene ko honno woniranɗa moodi ma sonnajo on maki ma aluhu illa ma ajabtu anhu wallahi ko ono yo nelaɗo alayhi salatu wassalam mi raɓɓinɗinanaki oɗo gorko si wona ko allahu seedanilan kon miɗo ronki ɗum noon mi wawata nelaɗo on maaki unzuri ayna anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki e maaki o moodima ndaaru kala ka wonanɗamo ene himo weltanima ka o weltanaki ene hiɗa moƴƴi o ka moƴƴake o andu ko kanko woni aljanna ma o kanko woni yiite maɗa e kono heno ko dambugal molanangal ngal tawata ɗuuɗuɓe walla ɓurɓe ɗuuɗuɓe e moɗon hande no dampiti ɗum ɗon no yaari wanneni kaleji aray on ɗon ko muskila kadi wonaɗo wullitede e moɗon amma oɗo muskila tammo wonaɗo wullitede e moɗon ko angal yondinagol ko gorko on mari ko yewgol ndaara
ko yiyata ko rewɓe kawtalɓe muɗum ɓen no jogitii haɓɓito moodi mum be waɗa ɗum ɗo hay si tawii gorko on alaa feere walla hay si tawii gorko on anniyaaki tawa so okkiima goɗɗum a yawi tawi o yiya e yeeso maaɗa ngol yawitugol a jarnataamo e hoore muɗum ɗum ɗo kadi ko tana moolanaaɗo mo tawata nelaaɗo alayhi salatu wassalam no jantiiti muɗum ko waɗi si tawii hawri en ndaari ko hadis abdoullahi ibne umar ibne amr ibne al as radiallahu anhuma hadise mo tawata oɗo imamu النسائي نفلي كسنن الكبرى كذلك إمام الحاكم كذي نفلي كمستدرك مكة شيخ الألباني نسلم كسلسلة الصحيحة جلال عليه الصلاة والسلام لماك لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ولا هي تستغني عنه لماك يلا درجل جومي ميدن تبارك وتعالى دارو يتصنى جوغونو تون sonnaɓe sifitori ɓe on ɗon sifa allahu ndaroytaɓe darɗe yurmede ko homɓe woni ɓen sonnaɓe ko on sonnajo mo tawata si moodi makko waɗi goɗɗum okkimo kanko sonnajo on o jarnata on o weltanta ko on ɗon banko yo yaw tawa ko moodi makko waɗanimo kon o yondinorta ɗum banko ko moodiɓe ɓeya ɓe waɗani ɓeya kon ko ɗum woni e poɗanaɓe ɓe maki sonnajo sifitorɗo ni si tawi fowdoroyte yawma alqiyamati yeeso allahu azza wa jal joomi meɗen tabaraka wa taala darata oɗo darɗe yurmede ko darɗe ɗe tawata ko darɗe sikkere woni ko allah subhanahu wa taala daariroyta oɗo sonnaa ɗum ɗon e yimɓe ɗuuɗuɓe e moɗon no jogiti si tawi ko coñci julde si gorko o waɗi yeru ko wawi ko bugitagol coñci ɗin in nagorno taak bugo paɗe ɗen to in nagorno taak ndaran moƴƴa si tawi nin e ɗi coñci meɗen foddi ndaran moƴƴa si tawi nin e sifaɗe paɗe meɗen foddi ndaari on tigui heɓali ɗum ɗo heɓali ɗum ɗo ɓeyɗa kamɓe ɓe waɗanama ɗum ɗo ɓe waɗanama ɗum ɗo elaano maaki sonnajo wawɗo ni yawma alqiyamati oɗo allahu azza wa jalla ndaaroytamo darɗe yurmede muskila nayamo omo hakketen e muɗum on e sengo onon mbaɗi ko ɗum woni bimana lorrugol ɗuuɗuɓe e moɗon modiɓɓe maɓɓe ɓe lorriraɓe yennugol ɓe lorrira ɓe woɓɓe muɗum hay piyo siŋo on tigi ñatamo siŋo on tigi siifamo siŋo on tigi heɗomo siŋo on tigi seeka coñci ɗin naata e piiji ɗi on tigi soodi ɗin bonnaɗi lanca coiffeuse ji fusa ndaarorɗe fusa seeka fode fleuroy lancita koye liɓiraɗa woɓɓe ne waɗi ɓe ɓoray hay basanga ɗiɗo piiji fof ko tana molanaɗo e hino hadis mo imamu tirmidi filli wonɗo كسنن مأ الشيخ الألباني سلني كصحيح سنن الترمذي إسناد معاذ بن جبل جلال عليه الصلاة والسلام بماشي وأن ما تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا ملانو ماكي عليه الصلاة والسلام wonde sonnajo hay e goto lorrata moodi makko kaaduna ɗo ayyamal lorra mo o lorririmo wo si tawi on ɗon gorko ko moƴƴo si wona sonnaɓe makko wonɓe ɓen ka aljanna ɓe o maranaɓen ton ɓe innay heykal yo sonnajo wata lorranɓe moodi amen yo allahu huɗe qatalakillahu ay lanakillah yo allahu huɗe wata lorran men o fa innama huwa dakhilun indaki o ko koɗoni kama yusiku an yufariqaki ilayna qattike ka o selama o sertoma ton o ara o tawa min ga yoni mi tawi hay wonɓe ɓen ka aljanna no huɗudema an ko no wima moƴƴirta wonɓe ɓen ka aljanna no huɗudema no sonnaɓe goo malayka no huɗudeɓe rewɓen ka aljanna no huɗudeɓe kadalika joni meɗen tabaraka wa taala tigino kikkadi ɗum ari hadise abi hurairata radiallahu anhu nelaano on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadise wonɗo ko sahihayn ɓe maaki ida daa arrajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fabata gadbana alayha lanatha almalaikatu hatta tusbiha ɓe maaki kala sonnajo mo gorko noddi e daɗɗude muɗum o sadi malayka ɓe fof maɓɓe huɗaymo ha weeta binde gilay rondiɓe arshi e malayka ɓen ka sama jeɗɗamo ka jeegamo ka hono wiyete jooɓo ka nayamo ka tammo ka ɗimmo ka arano haa ɗe malaykaaɓe wonɓe ka leydi ɗo ɓeeɗo fof hawtite ɓe huɗamo haa weeta binde
si tawi gorko on o waalike himo tikkani amma si gorko on tikkanamo haray ɗum ɗo watta wala cheikh usamin demakeno kono si tawi gorko on no tikkanimo e hoore ko sali ɗon kongo alaale ngantu ɓeɗo malaykaɓe fop maɓɓe ɓe huɓemo ha weta ɓe e riwaya go sanelaɗo o maaki wonde allahu tikkanaymo kanko sonnajo o fodde moodi makko no tikkani si moodi makko tikkiranimo ɗum duuɓi sappo e nder ɗin duuɓi sappo ɗum fof haray allahu azza wa jalla no tikkanimo ɗum waɗi si tawi ƴiwɗen no woodi ɓe tata malayka no huɗuɗen ɗo waɗi ɓe tata rewɓe aljanna ɓe no huɗude ɓe wona yirɗen noon ɓe wonɓe lorrude modiɓɓe maɓɓe ɓe tawata ko maranaɓe ɗiɗo aljannaji haray ko wakkilagol hakkirde wakkilagol fenon ɗin ɗon piiji ɗiɗo ko yoga e muskilaji ɗi tawata ko wonaɗi wulliteɗe ɗuuɗuɓe e dow moɗon aray toɓɓere nde sakkitortende woni oɗo wasiye mo sakkitorten ko ɗum woni al inayatu bil jiran bi mana toppitagol kawtalɓe muɗum ɓen hara bonaki e maɓɓe ɓeɗo no mari haqqeji mawɗi e hoore ma allahu azza wa jalla no janti haqqeji maɓɓe ɗin ka ayatul huquqil ashara nokku ka o janti ɗum haqqe makko on kanko allahu ka hollugol ma on haqqe no mawɗi o wi wabudu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bilwalidayni ihsana o wi wabidi lqurba walyatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم الله عز وجل وجنتي دو حق بيدو كوتال بمال أنا نوكو قلت يوتي دي كوتال في مولون دوكو كوتال موتاوة الله عز وجل هوتي أمودي وأنا نقول ولا يجنغ ماوني في الله سبحانه وتعالى إتي بوغل مكونغل كان الله عز وجل ويكري قطو o ittiri goɗɗo e hoɗogo o ittiri goɗɗo e hoɗogo onon ɗo o ari o kasi on nokku ngotum e ley gorko gooto haray ande haqqeji mawɗi no hakkunde mum haqqe islam on no hakkunde mo madama ko on julɓe haqqe kadalika kawtal no hakkunde muɗum joni ɗon nelano alayhi salatu wassalam ɓe makanin ka hadisa ɓe horayra wonɗo ko sangi hayi ɓe maki wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min qalu man خاب وخسر يا رسول الله من يا رسول الله خاب وخسر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يأمن جاره بوائقه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه لماذا ناتي ونمي وندري الله قم إنالي قم إنال تمونا لوندري الله قم إنالي قم إنال تمونا هاتم من هذه جكتي kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓaɓe maki ɗum sahabaɓe maki ɗum hara ko hombo emma oɗo o sooyi o hayri nelano o maki ko kala kawtirɗo e goɗɗo tawa kawtal makko hay joni no huli bone makko kawtal makko no hulita o yennuma kawtal makko no huli wata ɓe piiru kawtal makko no huli wata o wujjumo kawtal makko no huli wata o lorru ɓiɓɓe makko ɓe tanke kawtal makko no hulirimo e sifaɗiɗo piiji télé mo wari fara'iluji majji o e maki oɗo imanu makko on o timmani kadi wa imam muslim ɓe maki wonde oɗo no kandirana naadoyede yiite jahannama tawsi o naadoye aljanna si allahu azza wa jalla yafati no yono en noon hadisa de horayra wonɗo ko mustadrak lil hakim elaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantanamo sonnajo mo tawata ko ɗuɗumoɗo dewe o immotono jemma o juula o janga qur'ana o janto inde allah yalorma o hoora o itta sadakaji waɗa ko heewi kono o lorrayno kawtal makko nelaɗo ma jantanama fi yomɓe maki hiya finnaari ko yiite o yaata o lorray kawtal makko kono waɗa yiiɗa fof ɓe jantanati goɗɗo goo mo tata fariddaji ɗin mo wadde ɗin ɗon amma sunnaji ɗin himo immade yeru taka makko kono emo loy e ɗin kono noon imo moƴƴo e kawtal makko ɓe maki hiya fil janna oɗo ko nato aljanna ɗum ɗo no holla e wonde no jiya e dambuɗe ɗe goɗɗo yarata yiite jahannama lorrugol kawtal makko no jiya e dambuɗe ɗe o yarata aljanna moƴƴagol e kawtal makko joni si tawi a lanti diina maɗa kan a bonni diina maɗa kan fi gorel kel tawata no gasa hay o wuuligata ko ɗuuɗi hara hewti ko kel maaya an a lanti diina maɗa kan fof tawa ko wonna rewirde allahu ko fof usinama hende to ɗum ñalande darngal sabu ko tawi komiɗa toñudemo ñewamo ɗa toñudemo yennamo ɗa toñudemo piyamo ɗa toñudemo barminama ɗa toñudemo bantoɗamo ɗa toñudemo ñaama haqqeji makko iɗe gandi ɗin haqqeji fo yoɓodiroye e ñalande darngal nden ñande no wona o gorko nakkoye tama an e hoorema goto nafatama e ɗe wonde ma conseillude ko boni ɗon andu ɓeeɗo fof ko ayɓe ma ni innayde ma an he min siko min o wawata wonirde ni e nder ɗen galle min siko min ɗon ɓuttata min siko min ɗon waɗirtani haray ɓeeɗo andu ko ayɓe ma ni
ɓeeɗo anndu wonaa moƴƴiiɓe e maana ni aray ko sakkittorten kon inchallahu azza wa jal ɗum no omondiri e kañum ndeeɗo toɓɓere bi mana ka sengo tarhib ka sengo tarhib ka hulɓingol rencina ɗum woni rentagol e ɗiɗo fitnaji wonɗi e yiilaade hannde itaata sonnaaɓe ɗuuɗuɓe moɗon onon mbuminɓe ngoktuke majji fitna ara noon ko fitnatul ihtilafi bayna arrijali wannisa ko fitna jillondirgol worɓe ɓen kañumma e rewɓe ɓen hannde si tawi en ndaari ɗum ɗo en tawa no hawni kele joomi meɗen tabaraka wa taala no wi wa ida sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab allahu azza wa jalla jaɓaali gite gorko on yi'a ɓanndu maɗa ndun an solnaji on ko woɗɗodirɗo wo ko honno o jaɓirta ɓanndu maɗa ndun e ɓanndu gorko o yokkolondir o jaɓaali gorko on ko woɗɗitiɗamo wo yo yiitere gorko on yi'u ɓanndu maɗa ndun ko honno o jaɓirta yo ɓanndu maɗa ndun e ɓanndu on ɗon gorko notodir naaren nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe wona yumma meɗen ummu salamata ɓe makiri noon no ardi noon ka sunan abi daoud si nelaɗo on salminino ka juulirde ɓe jottotono toon kamɓe e sahabaɓe fi ha sonnaɓe yalta hara ɓe woɗɗike si tawi yaltete noon fiwata jillude nelaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe hertinno dambugal e juulirde madina ɓe maaki law tarakna hada l baba linnisa hadis abdillah ibne umar wonɗo ka sunan abi daoud hara en accuno ngal dambugal wonande sonnaɓe ɓe naafi mawla ibni umara oɗo o maaki falam yadkhul minhu ibnu umara hatta mata wo gila nelaɗo maaki alayhi salatu wassalam o haalika accanen ngal ɗo dambugal sonnaɓe ɓen abdoullah ibne umar haa ɓe teqqini ɓe nasirali e maggal siwata ɓe jillodir e gorko e sonnaɓe janama fo yon noon ndaren enen alhaali hayka juulirde en ndaari hadis abi hurayra wonɗo ka muslim nelaɗo on maaki hayru sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha ɓe maaki wa hayru sufufi nnisai akhiruha wa sharruha awwaluha ɓe maaki saffeji worɓe ɓen ko ɓuri moƴƴude ko ɓurɗi woɗɗitade sonnaɓe wonɗi yeeso ɗin saffeji worɓe ɓen ko ɓuri bonde ko wonɗi ɓaawo ɗin waɗi ko ɗin ɓuri ɓattade sonnaɓe ɓe maaki saffeji sonnaɓe ɓurɗi moƴƴude ɗin ko wonɗi ɓaawo ɗin ɓurɗi bonde ɗin ko wonɗi yeeso ɗin ko waɗi ko ɗin ɓattodiri e ɓeeɗo worɓe sen taskite ɗum ɗum fuu hannde kon njeelo e sonnaaɓe fottata e muɗum harale ko buumiri ɓe selantaama woɓɓe ɓen siɗa dari yeeso maɓɓe takkugol ma inna totte men feƴƴanoani ɓe wergol bubuɗe bal woɓɓe ɓe sadaya haa ɓe fiilo ma ko waɗi ka ka walko haa ɓe memata ɓenna mayi walla wonɓe arde ƴawa e hoore taxi moto on sonnaaɓe ɗon sa landike mo ene on mo taxi moto ɗon so fontanima junngo a fontay o nani wattaɗo joni noon junngo maɗa ngon tun yo memumo anndun noon a dogii ɗum ɗon kono a ari a ɗetti buse maɗa ɗen a notti e makko a ɗetti becce maɗa ɗen kadi a wallini e hoore ma kon ɗum ɓuri mawnude ko ɗum ɗo arabu ɓen innata wonde alfiraru min arramadi waljulusu ala aljamra dogugol ndondi min haa gataara jooɗo ka hoore julbere yiite si tawi wiyama ka junngo e junngo ɗon a watta ɗum kono noon a ara e nokka buse maɗa ɗen e makko haajata gayna retta becce maɗen kadi o bamba maɗum woɓɓe ɗetta hiilowe ɓe na saakon no hakkunde amen woɓɓe na pañawon kon no hakkunde amen woɓɓe naymi on no jiwngal kon hakkunde amen a joni a hiifaani wan noon piiƴi ɗiɗi gootere majji a yaltata e ma goo ko imma notodiron walla weddo dow ko waɗi pañawɗum natanmo hakkude mum nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko hadise abdoullah ibne umara o imam ahmad imam termidi ɓe filli ɓe maaki la yaqul wanna rajulum bimra'atin illa wa kana cheytanu salisahuma debbo e gorko weddoto dalna cheytane wona en tammo maɓɓe o ɗon a hifaali ɓe maaki riwaya go la yaqul wanna rajulum bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram so gorko e debbo weddodu sinamo mari zu mahram zu mahram goɗɗo ko gorko hellitaaɗo selluɗo hakke ko ɓeɗiɗo sartiji tati simma ko oɗon wiyete zu mahram ma si on ɗon waawi wonde hakkunde ma e mo taxi mo to haray ala en gorko goo ɗiɗi hellitaaɗo tati selluɗo hakke karmo koɓe ladinaɓe ɓe maaki wonde si innama weddodugol e sonnaji woɓɓe sikkay koye wonu e nokku tun ka tata gooto renta ɓe maaki ko so woni e nokku ka tata ɗo waawi yewtude konnguli ɗi tata gooto ala lamde sina onon tundi ɗo ara o weddudi hay foka laawol wonɗo yo ɗon anni ɗon ka tassimoto ɗon hiɗo yaa ɗa jogii numéro makko mo jogii numéro ma kiliyam mi fokkiti
o seeno an kadi seenoɗa seeno ɗum noon yeeso ɗum sento ɗum aɗa hettike oɗo hadis goo a daɗataamo si a daɗi on ɗon a daɗata oɗa hadis Ma'qal ibni Yasarin mo imamu Tabarani imamu Al-Bayhaqi ɓe filmi yalaano maki alayhi salatu wassalam la an yut'ana ahadukum fi ra'sihi bi mikhyatin khayrun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu ɓe maki nde mesalal ɗeɗɗete yuɓɗe goɗɗo e mon ka ɗuure makko ha ngal muta ɓuri mo moƴƴande edi nde o daroto o memodira e gorko harmanɗon walla o memodira e sonnajo harmanɗon hande ko njelo yawata e hoore taksimo to woɓɓe goo tawa wuren kare no hawni hiɓe ñori ha ka gelendide ha ka koppi dow ga sa on tigi no wengi dow ɗon mo jooɗori wa pootul lobodi a tawimo a sikka ko ɓaawo moodi makko jooɗi yo seenaki wallahi no hawni sonnajo buumiɗo allahu wiyama oɗo yitere makko min tawi ɓanduma no wiya joomi ɗum ɗon no fanni min ko min ɓalli amen ɗin notodira oɗo fitna ko fitna jaamiriɗo haray rentere makko hulon joomimo fitna ɗin on ko oɗo mo tawata ko fitnatu astilfage fitnatu astilfage wal jawwala ko fitnaji ɗiɗo téléji ɗiɗo téléphone ji ɓuumiɓe jelo woni hande Facebook hey laari hande ko ɓe yaltini kon ka Facebook subhanallah tawa himo mari toon amiɓe ɓe tawata woɓɓe heɓa amiɓe temeɗɗe jowo worɓe woɓɓe heɓat amiɓe wuluure hara ɓen ɗon fof ko worɓe rewɓen kon taa o yiya toon piiji harmuɗi piiji hawniɗi wallahi no holɓini Facebook sonnajo buumiɗo kadi wona diina wonɗa janngude toon pus ko heɓugol tum piiji bonɗi maa ko filmuji bonɗi kañumma e photoji e rewɓe ɓortiɓe e worɓe rewɓe ko lunnodiri ko si tawi piiji wonɗa yiwde to ɓulu joomi maɗa tabaraka wa taala konko joftoɗa ɗon connectoɗa ɗon tawa koye ɗin piiji ɗon wonɗa si a ɗettuno ɗerol qur'ana jangga e nongon ta hiɗa sikka yowgal qiyama a lamdetake si on waktu mo yeebuɗa ɗon ayɗe gandi jolme lamdoyten figol ngal meɗen ngal hila ka helli faɗen ɗon ha mayɗe so lamdoytema nawangaynimo ko ɗum ɗo jokkunoɗa sonnajo buumiɗo Facebook famin kino wonde ko final noon hande kala mo ala ɗon ara o fina subhanallah tashwishum cheytaniyum ko ndelo jooɗoto hande e ndaarorgi télé tawa ko ndaarugol série ji ko novelaji kañum may peseji e ko nandi e sifa ɗin noon piiji hara ko buumiɓe woɓɓe lanɗan haade ka maate tawa hiɓe soynino ndaarugol novela maata kon suma tawa hiɓe soyni ɗon ñiiri ndin suma tawa hiɓe soyni ɗon moodi maɓɓe ara o naata on gayna lootaade o ɓanna o ñaamana hoore makko hiɓe soyni ɗum ma langoɗaɓe ɓe namiɗo connecté abbe seeɗa wallahi no hande sa ndaari ɗo télé ko woyi ɗuuɗu koy a tawa série ji toon e film uji kañumma e honnoon e peseji ɗum ɗo a tawa ɗum ɗon haray fitna tammo mo hakketen e muɗum on ko fitnatu attazayyun bil harami bi mana fitna cuɗirogol fiiji ɗi tata ko harmuɗi ɗi ko gonga islamu no jaɓi sonnajo buumiɗo yo o labintino yeeso worɓe ɓe tawata ɓen ko ɓe duma hara makko e gorko makko on e yeeso sonnaɓe lottuɓe ɓen tanke o yawtali keerolngol kono amma noon ha cuɗinorgol piiji harmuɗi ɗi no hanno mi jiya piiji harmuɗi ɗi sonnaɓe buumiɓe boy woni cuɗinorde hande ɗiɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu huuɗi nono Abdullah ibn Mas'ud ɓe fillori noon no arde noon ko hadise maɓɓe wonɗo ko sahih muslim ɓe mafi la'ana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam alwashimat walmutawashimat walnamisat walmutanammisat walmutafallijat min husni almughayyirati khalqa allah allahu huuɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe huuɗi ɓen sonnaɓe ɓe tawata ko tatiyotoɓe inna atini tatwike nokkugo ɗo welay modiyan ɗo waɗira ni wattitira ni madama ko tatiya gollowo e gollanteɗon no huɗa kadalika nelaɗo huuɗi annamisat walmutanammisat ko wiyete annamsu wona imam annawawi ɓe makiri noon ko sharhugol maɓɓe hadis on ko sahihi muslim ko sharhu sahi muslim ɓe maki annamsu ko fembugol ɗiɗo timeloji mekka ɗi walla fembaɗi haala andi rewɓe ɗuɗuɓe hande no wadde ɗum mekka timeloji ɗin ɗuyi kadi woɓɓe fembaɗi ha laaɓa e sarasa ɗon noon kadi kalewal moolanaga on ɗon sonnajo gollowo ɗum no huuɗa wona ɗo waɗanede on kadi no huuɗa
ɓe maaki ɓen sonnaɓe kadi yahayɓe seppita ñiiƴe muɗum ɗen fillabintinagol arana ayiide woni e ñiiƴe ɗe ɓe maaki ɓen sonnaɓe kadi waylayɓe tabudi ko allahu tagi ɓe muɗum kon wujotoɓe nebbe ɗe tawata ko nebbe produit nebbe ɗe tawata ko rawninaɗe ɓalli maɓɓe ɗin hande no heewi e sonnaɓe buumiɓe a wayreno koɓe ɓaleɓe kono si tawi hawriɓe fuɗɗiki hande kadi wujagol ɓe waɗini rabu gokkun ni tawa koɓe sonnaɓe ɓe tawata binana ko sonnaɓe rawnuɓe fen kamen mini ɓen naye hijabu on rawnine hijabu rawnina honɗum tawa himo rondi façon nebbe ɗe tawata ko subhanallah nebbe ɗe andanɗa hoore maɗe kadi ko nebbe ɗe tawata koɗe fii muɗum haɗa hattirde haɗegol ko noon ko rawninayde ɗum ko tahyiru li halqillah sifa innugol wona ɗe nebbe ɗe tawata ko marɗe kala ko innete hydroquinone ɗum ɗo ko produit mo tawata ko bonanɗo ɓanndu oɗo ɓiɗɗo adama bonani cellal makko ngal kanko oɗo sonnaɓe nebban ko noon no woodi ɗon nebban nan tawata sonnaɓe ɗuuɗuɓe no gollitirde ɗan ɗen nebban sonnaɓe ɗuuɗuɓe no wujaade ɗan ɗon nebban ko nebban wonduɗan e ɗum ko tatal fi majjan no hulɓini e ɓe innaɗan mi annda ko karo weyt kaako hon ɗan ɗo nebban fiyake majjan no hulɓini ha feƴƴiti ko waɗi ɗan jogiti ko innete hydroquinone oɗo hydroquinone kala nebbe wonduɗe ɗum ɗe wona leydi Europe ndin fof mayri Europe fuujila 2000 en ɓe haɗi ɗan ɗon nebba yoyeyeto anne e rewɓe boomiɓe no wojo ɗum on tigi wonta portu parta wonta porte a luttata ɗane ɗum ɗo ko tana molanaɗo mo tata sonnaɓe ɓen no jogiti cuɗinorgol ɗum ɗo koko harmini koko haɗa aɗay ko nebbe ɗe tawata hiɗe ɗuuɗi moƴƴa no woodi ko ɓenta ona jantorɗen noon karo weyt no woodi mi andasi ko ami weyt no woodi bétazol no woodi bioclaire no woodi belfas no woodi charme no woodi sidis crème no woodi no clobétaderme no woodi clovate no woodi clair leydi no woodi dynamique claire e ko nandi e sifa ɗeɗo tawa ko nebbe ɗuuɗuɗe woɓɓe no jogani ɗum sahude no mari pumat no mari jeer no mari nebban tawa a waylay woni ɓanndu maɗa ɗum tawoya allahu azza wa jalla aray o tikkanma kanko allah subhanahu wa taala aray ko rentagole ɗum ɗon aray cuɗaari sakkitorori ndin ko ɓornagol celti faaɗuɗi holleyɗi bi mana sonnajo on ko haani suudude ko hara ko yeeso sonnaɓe ɓe par ce que na ko woni on tigi ɓornoto yeeso sonnaɓe wona cheikh ibni bas e cheikh usemin e cheikh fawsani ɓe jamturi noon so dalika e mbeɗo deftere wiyeteɗe fatawa kibari ulama ila imma fi masail nisa'iyat himma ɓe janti ɗum ɓe jeeya e muɗum tawde e kañum sonnajo on ƴettugol makko wona jippuwoy taƴakoy walla kilot seere ma pantalon seere o ɓorno ɗum yeeso sonnaɓe goo ɓe maaki ɗum ɗon no harni dagotaa ko ɗum ɗon ko yeeso gorko makko tun dagantomo ɓornagol ɗum ɗon hada wa billahi tawfiq صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal